уйдымся ойлагайным урманда касып йөрүмүн деп. Ты не тот артист, который вот водолазки видео записывал, ты ведь не таныны. Меня Түркиянын хорахалар, Түркия спокойно выдает. Бір рюкзак кына нәмәләремде йыйдым да, самый необходимый мен үдемсә ойлагайным урманда касып йөрүмүн деп. Мен үзем Бөриян районында туып үскәнмен, и бәләкәй сактан урман эсендә йөрүп, әсәйемдер урманга алып торган. Гомумән әйткәндә, выживать умей урманда. И шуга кыш булһа, анда газовый баллон алып алдым, бысак алып алдым, электрошокер дигән фонарик бар иде шуларда. Шуна нәмәләр алып алып, сығып кеттім үйден. КПП-ға барып еткәс, сәстәрім ағарып өтті, чөнки білмейм битне, бәлки мені розыска биргәндәдер, розыска бирһәләр уже какой-то флажоктар туралар миндә сыгармакка тигән. Юк, нормально сыгардылар. Һәм келеуесе онда мына исегендә 2 КПП, берсе безнең илдәге, икенчесе Казахстандагы. Безнең илдәге КПП-ны үттем дә, Кадактар ягына баргас, паспортымны күрсәткәнем бит, алар минем паспортта язылган бит, Өфө, Башкортостан дип. Булар карайлар паспорт ачу вас там бунт произошел, да, ты да, вот вы башкиры молодцы, ты поддерживаем вас, тебя шан. У меня паспорт карали, мне говорят, а я тебя где-то видел, ты не участвовал в этом бунте, ты не тот артист, который вот водолазки видео записывал, ты ведь не таныны. Такси келді, таксиға отырғаным, таксист тоже таныны, һәм ул таксист алып қайтып үйіне сәй сереп, ашатып, күстенестер беріп, мені гостиницаға орналаштырды. Ол үйінде қалды еді, мен қалмаймын, гостиницаға орналашам деп. Шан бұл мені гостиницаға алып барып, орналашып. Шулай бір кішінен уже меңа ассоциация, то, что қазақ халқы қонақсыл, қазақтар мощь. Шулай юлдар алдымда асылып тұрды, һәм юлдар асылай екен, демек бошқа түгел. Паспорт әдір бұғаз, Казан яғына сығарып ғайләні, Казандан самолет менен Түркияға ғайләм осып келді. Өфі битінде, Казан бар екенсе республика болғас, ғайләні шол Казан аса, аша Анталияға осырды мінді. Түркия Рәсейге яқын, бүтін біздің ФСБшниктар нейлер деген хаммақ Түркиялі келіп ял етуі может, и усалуларла бар бетінде, тем более уже угрозаларда болды, бізден усаласақтар екенін шуға көре. Үдім гена болғам, Түркиялі тегілей бұлай қасып тегірінім. Ғайләмен болғас, бұлай рисковать деп болмай бетінде. Ғыммен Түркия біздің Рәсейге открытый ил. Рәсейдің спецслужбаларына, һәм дә әгәр дә конкретно берәй кешене мине Рәсей һораһа, мин әгәр дә безнең Башкортостанда уже конкретно уйсаларга уйлаһалар, хәзер закондар принимают бит инде төрле еще ужесточают. Уйсаларга уйлаһалар, мине Түркиянан һораһалар, Түркия спокойно выдает.
эле. Барлыгыңызга рахмат. Кимдер хочет бізді поддержать, можете поддержать.